Kakong badariti lingdo nonglat ka badai ka persakur jong ubak hoping stone lingdo ubala thaw ya ka Seng Hills State People's Democratic Party lani ka Hspdp kalapan bana ban Iakhun hakani ka election MDC ka Bansalong na Nongthaw constituency. Ubak hoping stone lingdo uday uway na kiriu san himasima bapaw ka jela ubala bat saw post nem kinthi kumu MLA sisien kumu MP bat nyosien kumu MDC. Kakong badariti kalakular bakan yai yaki kamba umama jongka ula terai na kabentaban syakri yaki nongsong snong kanong ston. Oi gani kuni gani election MDC naka Nongthaw constituency batru naka parti Hspdp lani ke bangitip kum ka parti Seng. Ladangi lecho pajba ban penken mau yaki yaka menor akaba ki pajba jong Nongthaw constituency kidei ki bala Krishan radba ya kani ka parti omba ki ya ka parti omba ki yo ma hoping stone lingdo henry kidei ki bas ngau biang ya kita ki nongrim ki ba u lead ma hoping stone lingdo ula product na markata da ka bangilit da kata ka sur syo padba bat da kata ka lenti le se kandai ka lenti bangin penwan biang ya upadba bu Krishan ya ki nongrim bahok bat ik jingele jo ma Kador bar snong pernai kala shim ya